Ambere ankethi ciakwa na ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatana about Nteto cia Weru Thaa Mugwanja tariki 5 mweri wa mwanja mwaka wa 2022 mbitwa WINNIE wa KINGERU tukiambiriria ni ati bamwe bakariba kuma wandia karama batongeretwe n'urosho etike MCA wadi una tigiti ya kiama kia Mbas kira gitongeretwe ni ngavana wa kaunti ya Meru niwe Kiraito Murongi ni baishumirete kumeneria gikundi kira bakuwa giatongeretwe ni MCA wa Thaa nibo kenda kwithira bakimeneria mirandi ya weti na mbere ya ngavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi. Mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na tumenyithia cio na njira inkinyaniro. Akaribao bamwe bakarama batongoretwe Vincent Murangeri muthakore okinarete KMC ontere una kiama kia Mbas ibaiturite burukire kumenerie kundi kira bakwe kya uthuranetwe ni MC Thaa na ushandra kamencho kiri kumeneria ulitingwe bwa thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa ngavana Kiraito Murongi ontuku rwaretore ya ukashifu mantora ya budirwe ni MC rakaite Thaa ishandra kamencho weta kugianto ba mawa ba kekenje beta kuruma ngavana bakiwa ni anto bakarama patu tukurana mantu yau akiwa ngavana otengwe itete amenya kuibwa ngavana akuwa na ite kulionga karama ite kuro project chiawe ona karo no ento tengwa ritare MCA rudhore MCA weta kuruta kwena mteta wa ngavana na batu adhure MCA ngwa kiweta kumama mawa na kwendia nchobi anto ithaka weta kutetera anto bakarama na ukuthinto biya kwetu karama bila tweyerete a katuriari muno ni anto bara betere kenjae bareta barathokia mheshimiwa bakiwo tingwari tete na bare amba bothranetwe ni SK ni omaloi kakwe muntu akarama ware betere batare anto bakarama bare anto ba naukenjae na bange ba uriba kuma mawa kendra bathokia mheshimiwa baichie tanto bakarama itumikio kumeneria boni ukuje bwa mirandi mwanya thirikari ya kaunti runguru wa ngavana Kiraito karama kao tukareke mantu ngavana kwina flagship project mantu kama chivitari ukuthura ithima kubwithia mantu maingi ara ngavana abuthite karama abuthite wengwa mheshimiwa wetu shandre kamencho aina milioni 1 milioni 70 Thaa tukwara thimeo cia account kwetu karama tima loi kato mwira ruare kamencho twakuthirwe to tukuthira into na account assembly tiweta kwendia nchobi no to wete ruare into bietu karama bia milioni 70 bila biti ruare karama ivya ngavana turona wodinge ngavana renja kithima MCA akaitangi ngavana enja barabara MCA ekira muramu awe chiagu kamencho kigega nawe loi tima loi to beto batu tukaria karama Kiraito na tutethetie ai unkuma nenjete kithima mulane oma nenjete kithima Nteto ni oma nenjete kithima mokwani ni oma na nya nenjete kithima na kweto oro na luthie ni oma loya ntobeto kwa wendre batu twenororo bobwinge rira twaiberwe na uchambwa kira otengwari tete kuloki bakiringira ndebe kiama kia Mbas na Kiraito Murongi batitiete nya kumeneria mshuyo karama shandra kamencho Mbas kwau batu tukaria anto bakarama itowete kiama kia Mbasi bobweya na twenororo bwakyo twene MCA tukurevya ntore na mathina ekungwekaria maoa yagatwa muthura tungoria ntoma maoa utota tukanto betu ankobwira ngavana imuritungwe bya wachi mukikyo moya loi reportera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi kongi na kuniate kulingana na mpumichi ya kampuni ya utweria ya mizani erionania kure irengiringwe ruari Meru kwanza ketebia goronio ikithire ngireti na ramithika lentori no tongereti na gechunje kia 30 na yelega tante 3 kuma kiegana kathia toneka wira mwangaza urawina gechunje kia 29 gatante nyano Kiraito Murongi kathia tira namba 3 kete kio seneta Kathuri Murongi no tongereti na 30 na 3 kuma kiegana kathia
akathiatwo ni Kaberi Arimba na kiete kia mubungi wa Ekuru Elizabeth Kailemia ni wotongerete wina gichunje kia 30 kia 43 gatante ithano kuma kiegana akathiatwo ni Ndithi Mwirigi na kiete kia ubunge Dagitari John Kanyuithi Mutunga watigania West no ino wa Timbarobone ni na gichunje kia 48 gatanta Mugwanja kobaikirengwa atongeria Gembe Central South Imenti Shandrak Mwiti North Imenti Ken Murioki Central Imenti ni Kiremangushine Abori Mugambire Ndekire na Gembe North ni Julius Taitumo. Murega yoego kintere chiment north no yoetete na mbere kugauka no burako kia nyuma yegoro gikundi kenge kia kurobantura oshumiria bakiwanekera ituba kuwatambaro kiume kithiru nyuma ya mukuro mwe kumira na kugati eberero mukuro mwe wo ura wakwireba watembaro kawira mwangaza getene kiongavana na kingi na kio kuwa boni lentore na kadhure muronge bakawatambaro kithurano nekeyete kare mutugi aina shiona njira enkinyaniro kwa kagita gaka nande akuruba mwiriga jwego kine boni ne kwithira bari na mpathu gategate kao kumania na mirungamo yao ya gisiasa boni nyuma ikundi kimwe gucumire na kuganeba kugwata mbaru seneta Mithikari Nturi urio kurira giti kiongavana na kiama kia UDA gikundi kingi nakyo ikigwata mbaru mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza uria ni murwiri kiumbe kiri giti kiongavana na narwa ikundi kingi kigishumiria kuga bo bari gwata mbaru ngavana Kiraitu Murungi kuruira gipindi kia bire na kiama kia Mbas ni gikundi kiria gitongeretwe ni Mugambi Manyara uria ni mwandiki munene wa kiama kia Mbas na kio akanya nandi kwithira ari mwaria wa ikundi giki kiegoki twategera tuona mwiriga yuyu wetu ywegoki tutitite bwega na kuri antu barare aja mbere barenda tutonyithie rinyene bakiuga ibwatongeria begoki tuona kuruba iba guturetera ibu nonto tutumenya imbi ubarumitwe nonto bokara ba mama bokira bagokira ritwa ringi na batituritie twituri atongeria ba mwiriga ywegoki na itugwitikaniria kuma narua kiama giki bukona aja gikathithira itagwa convention na gichunku yadi gukaranthe guru bukabangira mugongo yenu bukogora bukoda gwita miaka 10 miaka 5 yeyete nkuruki ni bugite bonandi ni bwatongeria baraba gwatirite mwiriga juju na ni bethirite bakirungi katongeria barabara rio na kirimu siasa urio kenda kuona go kithai no mwanka kurukire kiribo barabara aja kamiti yu nandi ni akabanga mantu ya egoki uria ritite akinya bau bange bau berwa nandi bakare kandu tutira ugate te antu begoki kana te akuru begoki no betu lakini abera wa bakare mustari na jwa ere kana jwa thatu batongerwe kinya bobone oro tongeria bobwega bwitharo bukari na muthia buru akuruba bane baugite baba gakwe bagwete Kiraitu Murungi njara kiri siasa iji kura twauga kura ichiawe andi uri ukona mantu jau jatebui ete akuruba ubegoki abere aria umirite ona Kiraitu tuobu ikuyukia kura yu turi goki kura cionthe tukanenkera mheshimiwa Kiraitu Murungi kuma mirige nego kigicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rakwa ritwa ni Mutugi Kare akiaria ni ikundi bia kurontere chena dhoro kurwirete kia mubunge wa Ekuru wa Meru ni Elizabeth Karambo Kailemia nete kurubawira ni ati wona dhoro ya mubunge wa Ekuru atire kuruntiwane nyana baraba ya na baiba nini na obarika na Elizabeth ariwani mati kuruntiwane baidhara wakinyamaru ni nyochunwa intobiorira kuroboba toturo ya brato kuiro mwandiki wetu wa Nteto kumantere Nicholas Chabari ni Elizabeth Kailemia no mogo barabo chwa giteke obunge ebo Ekuru county ya Meru ari ntere echakieni keno no nara ari kanete na ikundi mo kuwa okore na ikundi biele Madam Kailemia na anakuthurwa gutwika mubunge egwa Ekuru county ya Meru akathetera mono Ekuru obarabara ntigwa na mono kinya baba takwebumbira ni kenda kinya bagwata akainya ya mukoro arauma nyombe u ikwetha kwena thina mbinge
Dakasha to ikeja kauga are munda mama wa ijo akwa atananya nyina bakeja bakauga munda ijo akwa karato wakarawa mwanti waka ikaro akaga nyanto akurema death certificate ationa watora gweta na ukwa ndisi gukuria baratasi jawo utikuona na de karambu ne wayeta kurungamira manto jawo ndenda kuona ntigwa no nenkeri death certificate ya mukorokie no tore mukoro areta no tiga wa mosejo imwe koro na nde tuka nkwenda ku make sure ekoro bana maratasi jau na banenkero barua ile cha kuuga mdajora jora rejo mukoro ijo ao ijo mwekoro no akagaira na bawe munda augite ekaingi ekoro baba ethagiro baikirukirwo mithangiko imenene nebe batiri kinyabo kwithirwo bakiraithirwo abwega nikenda kinyabo baithirwo baina kihoto okiao akiuga aina mibango imiega yao na kinya ana abarabana bo bakwigwa ana bari ana banini nikenda akinyabo baithirwo bagichokera guthingatiria uturo bwao na bobwa bonyumani ekyo kuwa bombikia na parliament kena bombo botetera beche usikinya na kwena twale twachukuru tokwa watu ana standard 7 kana standard 8 to itwana twakwa pio na ndende ware tora jojo mami na utena nyama pato ja kure kwamba nyeja jojo na ndekyo kwenda koyokia to jojo na bangina baikia chukuru na bobo ngwatarere twana to barabara kura bote ngwatara twana bwe kenda twala to tachukuru na twae kuma akieni keneno gembe north Piton class Chabari. Gikundi kimwe kia athinjiri muciini wa Nairobi babangite marombe ya kurombera nthiguru kenda kwithirwo na thiri kaitene kaka siasa na inyanyuma ya kithurano. Athinjiri babari wabagieka maromba na kuinga ntuku ithatu kienine gia Kasarani kenda kurombera kithurano kia mwaka yo. Kaitene okau athinjiri bani bonekete kureana na manifesto ya Muruiru Rais wa Roots Party niwe George Wanjakoya Bakiwa rwaria rwa wene giutati na Mauritania Murungu ya buratu tariru mwandiki wetu wa Nteto kumumushimune wa Nairobi Boniface Mogela. Ni ongwataniro makanisa na Reto National Prayer Movement na ntukono ni regene aja moja manifesto Muruiru gitekio rais na kiama kia Roots Party Professor John Rushiro Jakoya ndomba ijishanga isho gite chitidre chemi chata ukire Bibilia amwanthiguru Kenya ithire thingwa na toye bangi kebo baroba tayari burukwithiro bakiore muthogoto junte jo kirungusto kana bangi ni nyankoroki kogondokerirundi bya bare bakethero begerekere kuthia Nteto iji na njire kimaromba. The stand of the church as far as that is concerned is very simple. Yes. It is no to legislation of marijuana. No. It is no to selling an agenda that will actually affect the younger generation. Yeah. And sensationalize it to the point that truths are then misrepresented to paint a picture that this is a tool that will actually bring economic revival. Yet we know that in macroeconomics, one item such as marijuana may not necessarily change the dynamics. No. And so it is presented as what we normally say, a glass of truth, but with one drop of a lie, which becomes very poisonous. Ngate iji shangai, ikendere shokete shoria Kenya, bedro betegira tongira brao kedro bedura, batekeje, kuirira ukanyumene. And so what we appeal to our leaders is that even as they sell their manifestos, sell their policies, that they would think of Kenyans first, that they would diminish personal interest and think of the nationhood, yes, the good of the nation. That is so critical for us at this particular time. And let us also, when it comes to the time of elections, let us pray that God will have mercy on us and give us the right leaders. Let the will of God be done. The leaders that will come will be the will of God. And we shall accept them and we shall work with them, all of us Kenyans, because that will be the will of God. Bakwaria jaja najo kagitene karabo tumaire ntukwitho cia maromba ni nyago cia tabia kore kendo ikanthigureje Kenya njare ni shangai iguru ithurano biria biejete. Tungetaka kuwa na mkutano mkuu wa maombi wa makanisa yote ambao utakuwa pale Kasarani Stadium kwa siku 3. Hiyo itakuwa ni siku ya tarehe 28, tarehe 29, tarehe 30. Nke reporter Ntoshero TV
kuma jeke ngina kithuke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Iboya Boniface Mongela nontu bori botu atonekanya kunogokanie nindi tushokirete na Nteto nkulokio kathiora mitambo. Jesse uri sawa mbita wa Jesse wa independent na nkwenda obwira ojo antuba South Imenti gitumi nkwenda kuga mantuja youth ni kwithira asiari bonde marango tirima nabo omuntu arembera Jesse ntetheria mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi na arueje ngakuria atiri kiri baraturungami nabo no ena network sire chiomba kunenkira ana betu baba ithi ngugi Bukaua ne Jesse wa independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa ile abaga ukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa independent nkaritania ngugi na thirikari ile kethire leo iboega South Imenti mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Mulungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojist kende rwele ura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego G20 mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithirwa inya twina ICU as a public hospital. Ndiri learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na ari sabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri wakundwa kiboyo kemwe kinya watu tole tie watu ko anda komba kuona kana roi lakini
Ikure ile kuona roi. Ikure makala, ikonye sibuye ngoko, ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuto ukolia. Tumurandi yo araturetere yo ambori yoga tokeria. Gabana Ikiraito Muronge ageretwe akoroka na etekua. Kiraito Muronge, Kiraito Muronge, Kiraito Muronge mero. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Ngako watu wageni na nkatho cia mwanya muno kwethira witite na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati ngwataniro ya antu bakuma rutere rwa Nyanza na Western barabara ya Meru ni bekite gikaro kwariria siasa cia mwaka yo cia kaunti ya Meru na chietekio rais bakiari na mugambo yomwe ibetikaniritie kuwata mbaru Raila Odinga kuyokietekio rais na gavana Kiraito noe kuyokietekio gavana Alhaji Mwendia urani mwandiki munene wa kiama kia Mbaz na urete Raila Odinga na Martha Karua otirani bakureta amwe gavana Kiraito CS Munya na mubunge Oyela Mpuru wa Bori. Mwandiki wetu Nteto mutugie karena tumenyithia cio na njira inkinyaniro. Ni atongeria bakariba kuma Nteresia Western barabakaraga kaunti ya Meru mono kuma Merigene aruo Kisii na Ruya bakigwatana na atongeria bakiama kia Mbaz na Kinyaru irite bakiama kia ODM aja kaunti ya Meru adabauka na ikaro taunini ya Nkubu barina moroto joko gwatambaru mutongeria murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga kuruira giti kia mutongeria Mugongo na Kinyanga bana Kiraito Muronge kurura kiwa akaririte kwa kipindi kia biere. Mwaka iliyopita 2017 mimi nilikuwa mtu wa ODM na hata wao watakonfirm hatukupigia Kiraito kura na wao hawakupigia Raila kura. So leo ile wave inakuja Meru, inakuja wave Mithika utaingoja, Kawira utaamini, tuko ndani. Kingangire wako Kingangire wako Raila ako wapi? Raila wapi? Martha wapi? Kingangi wapi? Baba na Martha paka ya kwata nde no tune antu corrupt free bakaomba ukuria nde vijana biombe kuona ngwe na ombe ukuria uchumi no tuna wete akaomba ututethia tukurikana na wete nyama antu ababakea na wete mantu angiri thanda tuke family sire ite wichomba na akaomba ukuria Meru. Tukijua risasi ni moja ambaye tunajua ni Raila Amolo Odinga, tutagonga na tutagonga ndipo. Nkurukini bamenerete mutongeria wa murengo jwa Kenya Kwanza William Ruto uria ni mupinzani wa Raila Odinga bakiuga mutongeria uju ationa kia murongo jwa Kenya akeja ukarira giti kiu. Mtu akiwa kwa serikali si wa kupeana ahadi. Huyo ni mtu wa kusema nimetekeleza. Amesema atapambana na ufisadi. Hakuna. Amesema atapambana na wizi. Hakuna. Sasa huyo ni mtu ambaye anatupeleka wapi? You have to look back. If a person's records is all about stealing, the record says they're a thief. If you look back, you see Aror Kemarer, you see 100 acres of land. You hear all kinds of murder cases. I heard somebody talking about building Kiambea Church because they were involved. That person has a bad record. Mudia burua Alhaji Mwendia ni muandiki wa kiama kia Mbasa ja Meru na rombete atongeria banene ba murengo jwa Azimio la Umoja gutigira gavana Kiraito Murongi, waziri Peter Munya na mubunge Oyela Mpuru wa Bori baukara methene mwe baiganwe kenda bagachwira Raila Odinga kura cia Meru baria mwe batina mpathu. Tuwekeni pride zetu chini, vivuri vyetu tuweke chini, tushikane wakati huu. Baada ya tarehe 10 mtu ataenda njia zake, lakini wakati huu we don't have room for chest thumping. Hii maneno in the next 10 days should head. Nasima yaishe. We can't continue entertaining that. Kumataunini ya Nkubu gicigo mbunge gia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwaritwo ni Mutugi.
kare Iboya mutugi kareno ntomari botu atwekire gatanto ndeto chieto chia Weru Thaa Mwanja gakwendera kaita kiana ntukwinjia yuri thari mobia murungu mweni nyambito